Porsche zatvara 3 firme i seče više od 500 radnih mjesta. Treća vest je Porsche. I ovo je jedna od onih vesti koje lepo pokazuju koliko je cela industrija u ozbiljnom preslaganju. Porsche je 8. maja objavio da zatvara 3 pomoćne kompanije. Cellforce Group, Porsche e-Bike Performance i Setetic. Ukupno je pogođeno više od 500 zaposlenih. Cellforce je bio vezan za baterijsku tehnologiju. Porsche e-Bike Performance se bavio pogonima za električne bicikle, Setetic se bavio softverom i komunikacijom tehnologijom. Dakle, nisu ovo klasične fabrike 911, ali jesu delovi šire Porsche strategije oko elektrifikacije, softvera i mobilnosti. Poruka iz Porschea je da kompanija mora ponovo da se fokusira na osnovni biznis. To je vrlo zanimljivo jer smo prethodnih godina slušali kako svaki proizvođač mora da postane softverska, baterijska, mobility i tehnološka kompanija. Sada vidimo korekciju. Kada tržište ne raste onako kako se očekivalo, a profit padne, prvo stradaju projekti koji nisu jezgro brenda. Porsche se i dalje ne odriče elektrifikacije, ali očigledno želi oprezniji i takozvani tehnološki otvoren pristup. Drugim rečima, ne samo EV po svaku cenu, nego više prostora za hibride, motore sa unutrašnjim sagorevanjem i profitabilne modele koje kupci stvarno žele. Ovo je sveža i važna vest zato što pokazuje da EV usporavanje nije samo problem masovnih brendova. Ako Porsche kao premium brend sa ogromnim maržama i jakim imidžom mora da seče pomoćne tehnološke projekte, onda je jasno da industrija ulazi u fazu ozbiljnije discipline. Manje velikih obećanja, više pitanja šta kupci stvarno kupuju i na čemu firma stvarno zarađuje.